Na narua akiri Kûria Mwana ndagitari ni akwithirwa akiaririria murimo jwa thina ya njira ya maumago muno kiri mwana hamwe na kinya uria muciari omba kwithirwa akimenya mwana wawe ari na thina iji. Natwarire mantu ja murimo jwitawa urinary tract infection kana UTI. Na murimo jwitawa urinary tract infection imurimo jwa maumao. Anto baba ingi badogana ya murimo jwa urinary tract infection, it is a sexually transmitted infection. Na tiuma anto ja baja kariu murimo jwa urinary tract infection tukaja contaminate biorone, tukaja contaminate njirene chia private parts kana urethra inaotomba kugwata infection ya maumao. Na muno gukaja kutha kwi murimo jukarite juinge imono ni infection ya maumao. Na taomba kumenya mwana ukwe na murimo jwa maumao kana ju tuweta urinary tract infection. Kona mwana kuno karakiuma anga haraka mwana utasiumaga ira kwambiria guciumaira kana mwana mbere atakuumaga mamoja moija umire akarakiuga kiu gitithiraga akara mwana ukwa akarena thina ya kugwata fevers na gwatega kimantu jajangi jonde utithinenio ategwa matu utithina ategwa mimero utithina kingi mwana ukwa akarati kurea kingi akaraitaika kingi okigwa mwana uku ena thina yo karakiuga na mwana kichwa akiuga na kuigwa nthiurura iyo chionde signs cha kwithwa twina murimo jwa maumao. Nambugire mutegeri uju baiji bonete ora cases chia kidney failure chingite mtu aterara antu kwe maukira runene wina murimo jwa kidney failure no infection cha maumo ikaregitari raja chakaregitari raja itemenyekene ikauma ke mbete igaitia mwanka ki gintu gitawa kidney ikamira kuthugia gichungi gia kidney na mwana oku ugakinya mokethera na mbiria kugia thina ya kidney kundi ngenda kwira mutegeri okwa uju kenya kutha mwana oku ena dalili imwe yunda kwirira mwiki sibitari etathithirwe kithimi kia maumao. Na kingi nakio muno twana twatwari itutukaratu igwatawa ni infection ya maumao nontu bakwithirwa anatomy ya mtu wothe mtu muka kana a lady kana kaka girls kintu kia mbere anatomy ya ora yumbi ukethira nandi iri exposed kana i open mono na nini ya contaminated na ukona baigi ya infection ya maumao. Number 2, the days urethra yao into 4 cm na 4 cm igantuga kuye mono ukona na bacteria kuma aja kujamwa aja ni moja kumerera aja ni bland eri 4 cm infection ni cover can distance can intini mono. Now unlike urethra ya men around 20 cm 20 cm ukalamu ijire 20 cm no kethera urethra emani kethera 20 cm bacteria ikinya kuma aje cover distance ije mwankaja ni kwirire kategate aja na likionaga ladies mono by present na infection ya maumao nkoroki ya men bonge na bu twana twatu boys na tu wethera kana kaumaga ndanteira cia muthia imwe chigara ara gatigati ka kiongo kia kanyamu kao na gikonde kira kieguru bacteria gaciaranira au na ndi iro twira ana batu boys bakura ibandithinuranwe ukathinurania kanyamu ria kawe wakasana ako mwanka kiongo gikauma ome nigukathambia tujito murutura twina chumbi then ngozire gaichokaniria kairi na kiu na kio tumanga na batu boys no bakara baigwa ta infection ya maumao
kana oketha tumbo isto ngina utokara inyanjara china ugo twikara twigwata kanyamu twakara twika yanjara ndene twakara twikagwata itwi contaminator bungi na bu ana betu baba de ukara bainyunya ruje kwa wingi ni mtobo ai aura moja ku jemo acidic wento twita pH potential of hydrogen kana power of hydrogen na bukarikana ria twathoma skuru twathoma pH 1 to 14 kuma 0 to 7 kuma 7 to 1 i acidic na kuma 7 gweta 14 i alkaline kana bukawa basic. Now aura moja jemo acidic no we environment ithongia bacteria gukurira au na ndo kara winyunya ruje kwa wingi moja ku chauma kwa acidic jaka alkaline ko pH moja ku aure nyi below 7 no we environment we ithongia bacteria gukuriro ko aura tukunywa ruje rwingi no moja to jakwa less acidic ko itonywe ruje para bingi batendete ruje na betu to bene karinji kunywa ruje na uraba kukaraba inyunya ruje kana ura mto kara inyunya ruje no uo kara kiumanga ora ukara kiumanga no u environment ye kwithongi ya bacteria itakurire au ende ora na uo kara una momo gitarira aja ka uweke momo gitarira aja no uo we candidate kwa jo infection ya maumau ko nyanto banene wakarote kumanga no we environment ithongie ku okara ukea jagwa infection ya urinary tract infection.